Usephelile izinhlambo waziwa ngomhlaziyi ojwayele ukucwasa noma ukubandlulula laphana enkundleni yokuxhumana eyaziwa ngoTikTok. Sawubona kuphi nokubi lapho ngekhalo lombuso njengamanje ukubingelela yona mathindi wacela intombi zomqomela amahlaka abanye baqomela imali thubazi. Ngana wethu ngabe usuku lakho lokuqala la. Cawuthi wenze okulungile upress subscribe button share uphinde comment okhona konke uma usubscribe ayikho imali kuhamba senza ukuthi kube wena oqala uthola notification uma sikufaka le video hamba phambili. Wengane zakwethu umhlaziyi laphana ojwayele ukubheka izinto zabaculi ezicezila ngikhumbuli encoma noma encoma ke sincane isikhathi encoma owaziwa ngosifundo ncwane laphana-ke kuyona inkundla ka-TikTok. Cha, uveze ngokusobala wangananazi ukuthi cha bafowethu kuyacaca ukuthi uKhuzani uyena wasendela induna imali yokuthi ivotele uKhuzani, okucace khona ukuthi-ke ubuyelwe imali yakhe. Abantu abaningi abazange beze bename nhlobo ngaleyo nkulumo yakhe babeke sebededela konke ungezwani ngasolinye noma ungaboni ngasolinye laphana-ke ema-comment section bamthuka ngazo zonke iy'nhlambi abafisa ukuthi bemthuke ngazo. Njengokubona-ke mlaleli wami lapha eskrinini ukuthi bekusayibona abalandeli bethumela imiyalezo kuyena-ke usifundo umfakancane. So ngane wethu ngiyazi ukuthi sewujahile noma-ke ukholelwa ukuthi mina vele hleli ngilethele ufakazi ngaso sonke isikhathi. iGlovo TV ihleli kuphathele ofakazi noma-ke ayikhuluma into engenayo isiqinisekiso sayo. Cha, ikhona ividiyo yakhe usifundo ncwane, kodwa-ke ngaphambi kokuba siyifake ngicela ukuthi wenze sure ukuthi usubscribe-ile la ekhaya waphinda futhi wayilike ividiyo. Kanti futhi uma iphela ividiyo kumnandi nje ukuthi sixhumane lapha comment section ngibone ukuthi ukhona uqhamukaphi nje noma ungasidothi noma ungakhomenta ngayiphi indlela ozokhomenta ngayo asihlangane nge-comment section bamba nayi ividiyo. Yabona abafowethu sekucacile ngisho isidididi ngempela ukuthi uKhuzani wayivotele. Buka umuntu owine umkomelo laphana kuKhozi umuntu ovote kakhulu 50,000 umlandeli kaKhuzani futhi uyinduna enkulu kaKhuzani. Bafowethu uKhuzani lo muntu uyena wamnikeza imali. Naye bafowethu inkohlakala ekhona bafowethu yabona uKhozi noKhuzani bafowethu sikhathele yibona sebesimile abafowethu ngeke mina ngiyaliyeka uKhozi futhi ngeke ngiphinde ngivote nje uKhozi. Yabona nje uKhuzani ayikho imali ayiwinile kubuye nje imali yakhe wekade evote ngayo. Lo muntu nje lo muntu uyezothatha futhi u22,000 wokuvota ebevela umbona na u22,000 wayiyena nje. Bafowethu ngeke icorruption bafowethu ayisoze yaphela. uKhuzani unomona akafuni ukudliwa yena. Bafowethu ngiyalijaja nalo likhohlakele bafowethu livuma kanjani into nje ngoba phela kuyacaca ukuthi lo muntu le mali uyinikeze uKhuzani wathi akavote. Emahloni kimi noze nimbone uKhuzani. Ngaze ngayikhalela imali yami engavota ngayo uNkulunkulu wami kube ngavele ngayiphuzela nje.